aha Adom TV dwumade we ye nkranhye sembre me am tidwo ma me de ucha dwumade ho chia me osomfo Apostle Dr. Nita Kotego e ma akwaba e de badwumade we so enen ya me de enam eye emransam me nka se koye emransam o ewiase de ebe bia wo ne mra asofodie e wo ne mra sofo e bia subembi wa se wo na die ade bo ntimi nyo oye teacher ne kra wo ne mra teacher ni akofa nkwada etiamra oye post ni e wo ne mra post na akoje bribe etiamra oye mra hebegani a e wo mra ese wodi so enti ade bia ye die no nkuni bidie egina mra so. Life successes depends on laws. Therefore, success itself also has laws. The first law of success is that success begins in your mind. Everything you go through starts from your mind. Enipa, nyabeye bia, nyabeka bia no, nenshase e wadwini mu. Nenso, there is a battle that goes on in your mind. The battle between the flesh and the spirit. Do and don't do. Right and wrong. To make decisions, you have to fight against enemies. Enya atamfo a wo montene so. Enya monsanfo. Enya mpo bebia wo. Enya ne ato wo. Ni a woni nya ntokwa a wadwen mu no, eye wankasa gina ya obesie sebe ya de bi ana wonya bi. Jaya ekutia honam akono ana jaya ekuta sunsumu egina sebie. So every moment bia no entokwa bi koso wadwe proso empo anopa oso a ebia wani aha we de ba me nakakra ejina na wasie ma me nsore prekope nkwa adwuma ejina na de abe bi enyina so eye wadwene a wodwene ni susuye no ejina honam akono na sunsum ahoden so nti jaisa wo pe woni a ayewo jaisa wo pe abrabom nkunimdie efre montene so na bisa wo say e de na tem adwen proso. Everything that happens to you does not depend on your circumstances. They depend on the power of your mind. Let me say it again. Nothing happens to you depending on your circumstances. Everything that happens to you depends on the power of your mind. Now, no, me say Cuba, baby, and I fampo. You bobo crocro ni bebre Jamaica. And so Casabia, for Crobo, Sasa Cronina. I say one every. Now, so Adrina will crown a bit, I'm always say Crony ye, and Chebia, to Africa, my one cabin, Monsieur, and I, Weaba, and I to Regiment, ye be boss of Bobo, ye penyan son, Acadia, and fancy said the Asano. And then Sabi Nipa, or Braba Wobo. At Ranchamato, Uhiaba count, the Uncle ye beto, Asha Sebeba, and Kunu, and Kugu, any empom from Swadi beto, or Wadimu. Usika sem wapomodni unyame so adisuamu de adin ebebasa so ano na ebenyasa obehye okomodni na komodni hye no enyina so ene wadwene. Your thinking patterns are like the patterns of a tailor. Once a matari shemi obi ne pam shemi otwa ne nsa hatia ene otwa ne nsa ene otwa wahu we mo friend say collar ene otwa ye eno hyehyɛ atare a menya hyɛ tahyɛ saa na adwene so te ɛyɛ hyehyɛ ahodo omfiti prekopa adwene adwene nyina so hyehyɛ di kan ɛyɛ suahunu anampo knowledge a wo adwene proso ana information any entiase a wo ma saa knowledge no ɛka bɔ mu a ɛyɛ wisdom. The patterns of thinking depends first on acquiring the right set of wisdom. Nyansa friwa then I would your belief systems. Me gidi say me ye Ghana ni so me wa ho de ne tumi abetimi bibie and am say me bibini mentimi ja hwe. Me gidi say me de me yohia ni ba timi abonti abesunso me ho and am fa ho bebia free ye wo me me onyame say anu adwuma de atumi bia magina so wo gidie so agina ho e ma nkonimdie ebiom your attitude efoni be na atwago adwen proso. Say me dem nya honorable me do baby me say bosa da bi obia ye bo excellent obia ye bo wonderful
obi a obo fearful enti so say wo ho abufia na page na gina ho say obi a oyɛ de hye in fact wo attitude ifoni a wotwa fa ho ne wiase no be kire nkunimdie kura no watenka akenya no dodo na akenya abufuo dodo na akenya adwendwene dodo na akenya sobobo ebi ni odo ebi ni atenkapa eno so ebesi ukwan kura usu habits. The primary ingredient of success is found in your everyday habits. Habits. Internet day machira wo emre edi kan a obedi so edi nkunim se obehwe wadwene so yie se obehwe nioma a wodwene wadwene ho a wokokire edi bubra efuni a wotwa wadwene po so efa ho na abrabo ne mpo atenka akenya no ni suba na adie bebo abrabo yie mempa abo ne se usuba bede yie mempa abo ne se mfoni abetwa na bedi mu mempa abo ne se adwene bi abedwe no begina nsempa so na mpo abrabo esi yie aha na medo besi agya wo woni ebo am adwumedie ba wo di ndoso ankasa me co production a me bo hwan din Richmond Kwadwo oye Mwana Praso ni di hye agya we kampedu kwa ni di hye Thomas ni ade enkani mapa na ewurasi ba akopa ho fedua all production room Sarah so wo obi me da mo nyina ase me ba camera Benedict and Tina Namako sound Gabi osmosis and a pamfo MCR lighting floor management and I will be our boy wa do me adwumedie ba mo ye fe nyina nyame nhyira wo biara wa nya mmerɛ hwɛ me de da make answer koso ahwɛ ba dwumedie wono nyame entina Yamwachibiam sambo kwa Badwam TV Badwam so yada Apostle Dr. Nite Kutegwase ni nkwanshen sama odi abrɛ de edu so ne Badwam kase nsam no ne etodwa mu bi ya wobetini adehye ya womo ewo dadwen ne chichi uma ne nkwada ye kyerɛ ede etia military ni posifo dwumadie bi a wono bɛyɛ wo nkro ne mu sansemi ne nsɛm afoforo bi anɔpɛi yɛde brɔ Adom TV Badwam kase hwɛ live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 ko YouTube search Adom TV Tube na kwadomonline.com nsɛmi ne nsɛm afoforo bi ɛwɔ hɔ medin de afia amankwa tamaklo afia ni de mientie sɛ de nsɛm ne nkyerɛmu ankasa ɛtie Ema ne mofra ye wo dadwen na ne wafe won se ache military ene aposifo won mu soup bi a won mu eyeye ewo dadwen a ne mema no dodo na wakyere won na won de adesre no to aban no animo sre won nua mema won kunu ne won papa no na yache won mu nti aban mra emfa ne nan sim se be yasomdue be Adom TV kase etwaso from a from nananom say baby bi omo bantamanfo ye busua omo mawu omo na ye from say kunwe ye ni boafo ye ni obi be kwama ye nti omo na yesu from omo enti shrapre kutami no me di gu nsa ka cha na omo say baby bia ye ni afana kwhye omo so nya mwa na omo so ntwehwem yesu ye hwehwem no nso no ekwami abone bia ye ni abone bia kita kosia me snap ne say ya papa nom ye nuanom ye krunom omonya ehwe dajene galamse ni mokoni ayoyo dwuma ne ye na ye ntia se ye da ye kata so ya betete ye kunu ya papa nom eni e manti ye sle aban sese de abai won peja ne ho ye MP a wo ye kunu ye man na mokoba ye nye bidi no ye rechi omo ye bede ne edidi ye man ye kunu ti ye munya hwe omunni mo hwe ti asre ama payin so ye sre no omre mo meka ma ye asam no bedwani o ho ne mpanimfo a won manu abene mu e wonpotam ho ekire mu a ekurum ho enya ade a wonnum di galamse hu dwuma ho eni tinsam a wonum di ato won so no ya no nti wagina so abekire won mrante ekoro no enya ade a ye no koro de biara da wonum kire a aban fa mra kwan so na onsiesi asam no no nya ise won kofo a wonum nya bone e no wabekire won koro no Siano, ya falia ya peloya na ya pribe eneni ochina kusini juada. Se be no yensan kan ya ma yempi nso aswate. Na bebi o se de ya asem no kodu bia no. Ya de beko sa GP wo kwa na beko a ye beko. Na ya petisi asem because we are innocent people. Enim bibia fa de eko no ho. As assembly member for the past 2 months me too kwan bo mi kromu a bibi sa anko so na obi so be kan chem say yabu obi o baabi ye nim hwe ye da sori ya say abete ye manfo nya de omko no so dadwini kro no de obi ati ana dadwini ne galamse nim ehine fa na dadwini ne galamse no ye koye ya maame no aba
abeti ato ana ya dadwene mlantie akọ treche ne se yebekunu ejenne wo hwe edomo a abaha enkura esu omusagu omuti nansanie ane yachi omu papa nom nansanie ne ma no yachi omu kununum nansanie ane yachi dadwene mema nyina ano ebem ebro 300 yade yesre ye maame no baabi akoya okochi galamsefo ne triati no me maame o Ghana sebe wo konye ono nko na koye oni ni security agency ani ni team oni sa ni team ni nyina mla no mo machre baabi pro na krokro na omo ko sa operation ni wo so ma sa de ne koto no enipa mienu one more dear prano modern afoforo no so de ewo ho ni nyina no ye ekoso ewie chire no beat ana nwowa etogu won so abro won ewo aguna otwukrom wo aguna ismensin mu mfimfin mantam baako ewo pomade ni yesie baako awo otwukrom ho a nti yesie ewie no ende yesome ahoho nyina ye wie o se ekotena ase wobo 3 abusia panyin na nipenufo na dikan nti na nanu ba prekupe me yehwe yan se nwa atie begu baabi a omo ye no obia omo bo no na se abusia panyin epanetem gu omo no de wanye lucky pan ye kwofo no ena nya asem edefem kra ye bu obia na obia o se obia tumika nti ye nyina tumika obia medimika me baabi kra mfa ese me so me pe baabi fa obia pe baabi fa ye nti ayi no se enkosi efi 3 o'clock besi 6 o'clock no obia ntumi antana ase ebra asem isi ye abusuampani ne mpanifo wo krom ho a otie ye na se nyina ebu waketemu a ope baabi efa ye eno nso owura Albert Queen no ekyerechire mu de ntie ba nsa mama baabi o ba ene de no one bro obia nimpa mienu de omutia lucky on de omubo ho ama omukoda hospital ena ndwanti mienu won so wen lucky no obafa ho ene so mo no bo ho na omuntumi ko baabi a omuna aka ho da ho se wo wura mo bafa ho this na papa ba ko de yellow also on the ordinary nantwa akwa didi eba on onim hwe na mo na ate egu no so afra nantwe ba ko na se wo mo so e de family ka gidi enti ne dade na eye na se enye na enye asema e de fam mi am hu bi da ne dade esi ye no e wo me papa kru mo twakwa ho ne de na me hu bi da bocho offense nana ba ko e wo ketike nase nti nana no nkrofo no wo no krom baabi a wo aprade side a wo ba no ne yetia ne se impa mienu a wo ba no mo ebenya accident mo ewu Friday no a derbachi no Saturday no nti no nimpa mienu ewu ye wo offense Friday no ansa na Saturday no so saa awon asemi ene so nwa so amakwan ma yan ye no Yanton some no so na ocheche mu no may yem photo send Dr. Atofo Sunday o may yahu aponta ebetu dwa 2026 die no na no mu no adehye ye wo Kumasi so on wache won adwen wo akasa e de afa panini nsama o de tu dwa ho Kumasi Accra High Road enya quarantine me de kan mo nimu ya de ka me pepa ne se ka Kumasi ni Accra pan no e ko fa na flawo pesa ko mo ya mai ene mo nimu ya me de ka me pe ne ya na me hu NDC MPP enko mo nyina ye abeba ko ensa enso ye say de MPP fo am hu se on be try entro the NDC for ye nyina eye papa sesei e ma enya politics na meye so mutumi ya ebeboa ye man no Kumasi in particular no de a business region ankasa and a center of the country in nipa free different parts of the country eba it is a central market no mutumi ya ebe serve purpose bebre so on faso great idea a great because oyesa ni manukra na Ashanti region kwa itself a better develop more a
big developing very, very, very massively. And the youth, no, ebenya Juma how to be fair. We get it because system no a little bit stable kakra. So we are hoping for more. Adom TV Badwam kase na oguso no na Compassion International Ghana for na kase won kasa no ejina sade ne galamse hadwen tichu ene yensuku mofra no nti osrempanifo wono ehia moa no yemoa wo mo na galamse no so aban koso mfa ne nsi form net ontwa asa na ye nyina na ye hu 5 years ni a ye ba akom ye ba ye na ye bota ne say ye be yi kwala afi eye ohiam ene ahokyere a eye awofo ekom ya bo homodin bi abedu sa ene dai memo ye hwa nema bi nso twetwe yen eba yachi se say ye wo communities se apradan no ma galamse edi akotiri ye wo pa ne important pankese apradan no ne eye usisi important na sa ehono Yemma teaching ye ba na nkwala ne ye 3 years eko nti no ye ka gara say asema na nheda ento maso but say na ye say omunyi no awofo ode omugya ho na omukọ eye padie ewo eye galamsey size no nkwala no so a sebe omo betena ase na ye so ye ne omo adwen aye yi no obekọ na omo so awo galamsey size ro say omani abie wo sikasem ho because onya go kitua bi ana okodi labor e wo ho a na che say ohwe yen de man na ohun se ho ne be den ebeboa no na ne ha ya kwa ya say omo asebe omo gina ho aboa ya amaye tumi atu saa de no so de omo eden agini Reverend Samuel Abuaje osei ena ono so eda pitiku asuboni mpatamu a wonom ya asofo mu ebua Compassion International Ghana for ena ode ato ankrankra ni Ghana for nya enim se won modern se wonom a wohiamoa e wo mpatamu no obekọ wo moa efri se no ene ade a osorosoro nyankopon epepa ya sama na me de to me koma so me ni nipa ehia wo ha eche ya eye se amedom na me lebu a ode adom ni adoye ene inshira ema nipa dia wo to say yensu ye beye inshira e de ama for nti ade de na me de ma wo no o de ma wo say we be a conduit of blessing unto others nti no bi na me de ma ya de eboa no eni se ahode yenya nyansa yenya nimidi yenya suahu na yenya eni ajapade o de ma ya sika eka ho no e say ye de ebeboa edini no nti na mfoni na wo twa no say awiye no ye pie wo hini n'animu a de obeka no say ya mo ye mo ni no mo kutuwa yi mu biara no Maya dia mam eti mpendo do aye won kwa ye wo ahoden na biribi wo yensem anampu ehunu se yetumi enya baabi di yetituro e se ye hwe afoforo nso a oni be na aye ye saa no eyi na mete eni nyame adwuma e na yafa e de ato ye ho so Deputy Chief of Staff na no ye bampo ado na nei o kan siso hia sam mabunu Tichiru pa ne abefo kwanso nimde no won bekoso ade won ho ahyemu bie na tumi abo ama ne ma koyere tichiru de fa tourism honom no a ebetumi agina ne na so ne ma ahodo a etwagwe so won betumi afa abefo kwan so de adijuma wo ho bi kase no etwoso. Today offers us moments to reflect on how we can realize even greater potential with Ghana's tourism sector, particularly in this age of technology and artificial intelligence. So let's digitize heritage and culture. Let's empower entrepreneurs. These innovations will ensure that our tourism is not just preserved, it is propelled, it creates jobs, and will deepen our identity as the Black Star of Africa. So as we honor distinguished awardees tonight, let us remember that every act of excellence reflects the true spirit, Sum of Ghana. Enwachi ena pani kwankyerɛ for oda Ghana Tourism Authority ano mamefu ahwajeto enso edeto mensini ene mantam ahwe ya onum ewo Ghana Tourism Authority no so nyina se omoden se meya hodo a omanfo eba nsrahwe a wonum ebeba mu oni age wo honom no obesiesie no na egina brand se ne beya nsrahwe dwumadi ebefa no to apefra. In line with this, I call on all regional directors of the Ghana Tourism Authority to enforce quality
ensuring that every tourism experience in Ghana, from hotels to tour operators, events and cultural sites, meets the highest levels of professionalism, service, and product quality. Our success as a destination depends on the excellence of every experience we offer. Enuachi ena oswafo a ohwe nsrahwe ene enigide ho nsem so abla jifa gomashi enso ekyerɛkyerɛ emfaso a woso sɛde be ya oman nsrahwe miaye no wonum ebesiesie no yi na atwe omanfo ene empo wonum a ofra mono ne aba emesika abo oman mu. At the launch of the 2025 December in Ghana, I shared the figure for the receipts from international arrivals in 2024. Ladies and gentlemen, let me share it again for ease of reference. Captured in the Ghana Tourism Report in 2024, it says that the receipts were 4.8 billion. Now imagine if this sector had not brought that in. We in this sector have served the nation. That was so na nananum adishia ye wa kwadro ye no wa sunafo north mensimu eya hafumantemu se akwadro MA basic school no de enya kra classroom ne nye ti ama adesua ene adehire no nkoso se de nkewo se eye no nana niha tie pesia ne abomodia na ati mo wiremu ani ati school no se be school no ye de ahoden ene yijutwa nnua ne ne chichirita iti esraban no se wontu ho na mo ko bi se dan ne ye ni ani esiye esommoso ne bibia da bia yetu ho na mo ko aban mu saban ne mwaye yesre no se school adan school dan se kenya school dan fofora ka baboaye ko bi se ba bia ye wo no ase aye monchimonka se zoto akola bi kura betima akoto amna ne bi mo pra iti se enya asase fofora sabre de mfizi aye so nkrata yebetimi de ama omo amokomotimi ahweso asidan bi kwasi bio na yesuku pani a woda suku nano ene de atodwa se ebeya anka emofra nuane aban eno ama wonum wo suku mo friend school feeding program no wonfa bi mre suku ho se ne beya mofra no de anigye ebebe school okire se nuane a eni suku ho ntino ama mofra no entumi ma suku kura no wonum aba bisua de ka me ka na na de ho se enya school dan foforo eni church quarters ne bia ankura no besiesi omo ho a na yenya school feeding ka ho a yihu se beboa ma school no atimpa enkrotu atwa ho ahia ni nyina wo school feeding aka ye nko a nti esra aban se omoaye na yenya school feeding se de be akwado school no so betime akoso ba ko ban ha ye fere onum ikuma ho odumase wokọ ankura ba duemu na firi okọ ayimso na school feeding e wa ayimso nti enu nti no se bi ba hanum a ebeboa ye nkura bebra bu okọ ofie oba se ya memiska ameto aduane nti mintimi ma ekom de me nti e ba beboa ma enrollment no mu apagya ama school no so no ayekama Menya no so na Adom TV Badwam kase na ha na brema kwan na no pɛ ye de sie mre ne adagye a wo de ma yenti ye da se nti yetwaso ewa gudie mu na yahwe de ekoso yesan amwakwa ba areba bedwum ebrewe du se mede awokensim ansem ebro nti ne yanhyase yefamfi nkofo man so ne yanhwe de yakopie mu na yenda ne yafanche fie so na yanhwe de yakɔ onum se na wotwe wie activities be brena koso se na edi kan ka kire no woda no weni ede kire takrade na wotwe wie na enye fedi agro na mebɔ mu nsem bebre koso mebɔ mu ne yahwe de yakoso yanhwe Europa Champions League and said that be World Cup qualifiers no nhwe de ekoso ho na onim se matches to do na to dwa na matches na eya pabne no yemfa ho results no embro na nhwe de ekoso Azerbaijan atina fie ama France enso ebo no kamiensa ama otimo ba ko nti nhwe se na ekɔ Slovenia and Kosovo and a boy na Slovenia atina fie ma Kosovo ebo no kamienu wonti metima na braka na big game pa sanso na Switzerland enso tina fie che Sweden ebo no kanan ma otimo ba ko of course Denmark and Belarus enso ekɔ etipaku obi ahye ne yonko ekambienu mienu of course Greece enso tina fie che Scotland
born a coming summer or Timumiano na yɛhwɛ other resource no sene kosi Azerbaijan and so tene firma France eko born a coming summer what Timuba kona Ukraine and so tene firma Iceland and so born etina homa olusu to Ukraine by 2 goals you say Ukraine there omo time mo born to mo boss ana na mani age na eno kopium so Hungary and so tene firma Republic of Ireland and so born a coming summer or Timumiano of course Portugal sama china Cristiano Ronaldo ambo because of the red card in the previous game to match we Mbobi na one Mbobi mpono and Portugal echi Ameria born e kan pore enkron ama Armenia etimu mienu na etimu baako unse sa match we no ne mode nkofo ko over 3.5 4.5 ntinu nkofo diske ku mbotompa sanso na Georgia tinafie ama Spain born e kan ma ono so intimate Madagascar of course Turkey etina ho Bulgaria and so born a camion ma went me AC Madagascar na Cyprus eso tina homa Austria born a camion ma went me AC Madagascar na onim say matches do to na akoso and Bosnia Herzegovina and so Romania a camion sama watimu baako and Kazakhstan and so ne Belgium at so much way hey Belgium. Oh, Belgium. Now, so I'm coaching 1-1 and a whole na Letestenia and so any Wolves. Hey, so Wolves so much we now go for him sanka Wolves ebe kumedi. Anka be 4 goals be there now so na 1-0 and a copy we share other results no. All right, since yemfa share other results na yemfa mpem ho na wonim say Ireland and so tna Moldova upon 4-1 and Italy matcha nko 4-1 na want Arsenal no. Italy etina fie ema Norway ebon ekanan ema timu baako and it was a shocking results at the Madodo na so won say okokrata semu na de bekoso na so openi atina ho England ebon ekamienu ema timu esi Madagascar na Serbia na etina fie echi Latvia and so ebon ekamienu mo timu baako yenkohwe sna highlight no etie ntia no ne kopion say Bruno Fernandes there say penalty never towards edia obebo ahye na mamenka o say Thomas Tuchel England coach World Cup qualifiers no aboni nyina wan consider one goal but 8 matches winning 8 matches now goals or share there do now share 22 goals obi an share no ntino Thomas Tuchel England national team abon homodi ye pan share na fixtures no senatie na yemfa ehon so ehon results na na fixtures no ma na yen code ye be hwe na onim say matches do na be to join there and so no matches ne more din ye pa na North Ireland and Luxembourg and ebe Prims of course Malta and Poland ebe boss na Netherlands and Lithuania and so they are boss na Czech Republic and Gibraltar and so they are Prims so and on the matches ebe to join there now of course so Germany and Slovakia and so the Prims so na North Ireland and so Luxembourg and American kind my boss so they are mountain no matches are ebe to join and matches do na ebe to join na me ka say na wahwe so chanya pa ya de bibia ebe to fom bia no ebe bro and na fan chance and from no so ba ebibrem ha no ma na nya fedi agro obebibre no ma na ya African so no ya World Cup qualifiers na mu ayiri ye papa playoffs do na course na onim say nra Nigeria and DR Congo Dr Congo and the Pem so na good any ba na wie no na 1-1 na say bo extra time na hwe the best na so extra time ne ba na wie na so ekoye 1-1 na ato preko and the wie ya bra Nigeria tina ho ama DR Congo born e come 9 ema otimu miensa na some match ne mu din ye pa ye hwe se na ekoye na doso na ka 6 sports ana omobebo na isia yenya miensa isia no DR Congo Bolivia and Spain so New Caledonia omuni isia miensa oma qualify monya sport miensa no playoffs ne mbonye yo hwe isia ka miensa ochina no na ye hu dia miensa na be kan we no ma sa aye draw for no ma sa ko qualify isia no ma so ye 3 no ma ko World Cup intino anya se DR Congo for ma qualify ne sa bi how can say no doso intino asraka se koma Kompu cash back sales festival on him say Kompu Ghana de omo de wa na mo de asem because jumeku a BBBO we ase no mo obi mebo mo ne ahwe de ekoso na any fan chance fufuro da we need the senior national soccer team the Black Stars of Ghana on him say Friday no fofi antwata we bra Japan a boy come no my team in Madagascar na ye ne nyame adomo china so ye ne South Korea this friendly match back where Pem so na no and team no your first training na nye fedi agrokra na brate do don epra onim say Salisu epra Antoine Semenyo so epra Francis Abu unso epra and see 3 players and then the Black Stars of Ghana camper area ho kakra na so no coach no any technical team ni nyina pa che say bibia adadwo browa na bibia bekoso e dia moment ni we and dey koso we the senior national soccer team the Black Stars of Ghana made the MON any fanche the Ghana Premier League match day tell them say na nye fedi agona
what we are done winning a trust Swedra no ho huru papa wadra Swedro or Blacks Ozami team amani house of folk boy now mo treat panko bi antimi amfa ball Anthony Yonkwantinum Samson and northern winning Chebapaya Sport Stadium na a hustle huru papa wabra Kumasi Asante Kotoko mo house of folk we no as a back to back omanya draw omanya duana koye 1-1 and a copy one Samson Pando at the Flyons the Bobolejo boys and so actually young apostles they bomb me come no I want to miss Madaraka and na koye no any de copy on share that results no so the copy mu na yemfa ema na watwe we na nya fedi agro crash so Kumasi Asante Kotoko so they can share no me aduana bon 1-1 and of course the Chem United etina ho ma Gama team no eche Edmonaka born e kam you no want me see Marabaka Pando out of Lions round the Abiboboko no eche Young Apostles enimado e born e kam you no want me see Marabaka na defending champions be any goal stars so tinefie ma Cheche Karela honorable Aruna Idris Boboko no eche no e born e kabako no so want me see Marabaka and of course Brekum Chelsea so tinefie nation say born e kam you no more team back when Basake Holy Stars and so division about 2-2 and Dreams and Hohoi United Hohoi and so no they share the because Hohoi so could lose to Dreams by goal to 11 wonders beam 11 wonders so tinefie ma media ma ekobon e kam you no e team back continue nya fedi agro na yen hwe leg log no na yen hwe bibio first four na yen fama na intempa so no yen hwe de ekoso wo ho na onim say Kumasi Asante Kotoko after match day 10 obi an share no or 2 outstanding matches e wo ho ntino yen hwe leg log no say na team media ma after 10 matches no 21 points Heart of Lions and so 21 points and of course bibi aduana etoso me say 20 points bibi any Gold Stars defending champions no e 9 points so share so folk and Kotoko has etoso enum e 17 points about 10 matches Kumasi Asante Kotoko eso etoso nsia about 8 matches e 16 points na ye call relegation zone as we draw Blacks my team no amoda 16th position almost 8 points and Basake and so 6 points and 11 wonders and so at that 2 almost so 2 points after 10 matches no Waba league musisia no 10 matches no 2 points ya hwe de be kosi na kompu Ghana asra kese enko mo so October kopim December no wo de kom showroom bia na your favorite brand de abeto bia discount so ya de be ma na prices ahodo no so de be chew free wo de friend na oni entwetwe nkomo 0302 752020 na say WhatsApp yen e was 0243 143 143 na nchemu bia wo no ye de amount
ono nse na wotwe wi oda ne woni kire takrade na eho ede yi papa wan ko takrade no e wo nat ho na nse wa ye ho yi pa na eho na tammy Adom TV ene ye de bro wo de na wo de asem tammy ye de bro finals no say ene kosi ye. Alfred is a champion. National Hinanu. Binu mina mi a champion. Binu na a champion. Maji se obia obi. Wow. Inti nimpa nim there. So aba na se bia a player bi nse da nim dia. Like se metu maji wa nso. Enuntina. Grand final ye ba Accra. E dey na ehwe mfiri ho. Okay, Accra players wo pa. Nanso where me win no me kwa me nkoda me say more training se na be ya metu me beat players beat say abumu anase we Mome ansema no wati Western region anim. Congratulations. Why are there Alfred Quagreen ono energy Bonswano esine stress when you feed the agro 10,000 Ghana cedis or no NAD kind into no sounds na Osam Mensa at Tosumi no Sunya 5,000 Ghana cedis and of course Kojo Anto and a Tosumi and Sunya 3,000 Ghana cedis na Jerry Amwakon and so Tosso and 9 were brown so 2,000 Ghana cedis you know Tommy Adom TV any day bro now you tap right in you be Kumasi Kumasi dey so emu be din because Accra mu ye din Takra dey mu emu ye din ye din nti ne hwe e be pie so ewo Kumasi nti Kumasi fo nyina entem kutu ye dey be bro na onim say asra kase enkoma Campo Ghana cash back sales no festival almost say October to December bia ope or brand bia ope no borrow showroom discount that so discount eda so intino oni embra mehwimbo na bibia nkosoma na onim se Adom TV de dodo na hwe Mr. Mrs. Dakon ehwe ya gidigidi kra na wotwe bi almost asadan kase enkomo obia intino Adom TV de odia na odia asema ha ene be mam ho kwa na mde agokensiam no ensemesi medina din TV Badwam so enti agudie mo nsam na Bernard Padiboche edi abreye no wa fe na odo afidie no ato ha no yedamose papa Yadamose pass and ye njumedie no nti radio fosu 97.1 ya chacha munyina ya mamunyina akwaba ya de obonkrata ni Adom online stories no na toaso nti adomonline.com enseme wa hanie ye mampani dada na adoda nkwa akufu ado ne ne abedi akire Dr. Mahmoud Bawumia na wotwe ye yi entemo so no ya de se kane Vice President Alhaji Aliu Mahama onyan baby ekro ye nam semfie du emiensamuni ntino onye enkaidum ede emanu ti ehunfoni da adomonline.com animo hase nsamfofro mu so no mampani dada Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na ni da kwan so obetu franka de ama MPP amanyuko no so onye gidie wonibu munya gidie wonimu e mampani abedi akire no yehunu ne oye ye nti se mampani no abehya ne sade a yebehunu ne a obeye no so ehonsam e adomonline.com nsamfofro mu so no kwasi se de anti illegal mining yi galamsey for o many 9 months for no they say areas na won tu galamsey obehu ano ma ye soup ho Jenny bebia no monam ne yese wo de bia kwakopie mu ewo wasa empotamu ho ai wasa abrehia ai ene ejai abrehia that western region nti no so ehonsam ba adomonline.com e wo ha news no kran so ya de bi so ebram na kwasi na wotwe wie ya edin enwowa beats Said woman to a good year for Bishon as so when he's so. I see the family no more thing.
more day I'm saying na free him why not can wo because yes someone so one can wo mo serious o sin fifi mantam ho no mo baby ani o wo ma ye wo femfram bro wo mo pa aguna otwe krom aguna east district wo fifi mantam say the news no hu no na nye easy kra mienu de that is no no emoden eno ho sam kwasi awadomonline.com na ya samo make us suppose for hwehwe carpenter bi a wo hwe na be ne 40 de wo mu okay na kwasi asamo nso so yaro ho sam a no asi ewo ye epoye mantamu ho yesi chebi ebu akwa south eye epoye mantamu bi ene ne tenant ko tenant o wa twa ne minimum akunipa nyina ne so wo mo ma o nyina high dan efie kuro na obi a high dan obi a won yire ne ma no obi nim de ekosi na no da no de ye hwehwe ni de wakum obi ye hwehwe ni ye so ba efie na me se ono wo baba ayoa e na ba ko na wakunu wo abamu abi we ye eyewitness aye ko tenant ba ko ti fi do hu ye e na ono wo ka se me se papa ne ba ye no ne de wakunu na e ba ne baba ayoa ni di nkomonti ne buafu na me se obo de wakunu baba ma e na ono ko report ma ne papa nti chese chinye ne kasa ye no no we bo we yaso ye wi achi na kwabrane awura carpenter no wa awura dem akofa sekan cha be twa kwabrane mini we enso wonya be mamu anu wadwane ye be wi abenya lawyer be ka chese wa bodam chese uhwe onua na enkra ko anu ye di achire enkra ntokwa de ani achire o obenya lawyer na report say ona na adwumu kan nyanko hwe na adwumu na adwumu kan ba ma sekan so free dem wo ba no o free scene kofa asika na wo ba no okun bi kwa wan fa ko won ho dem wo and we no ya na something becomes easy for the judges to rule say the moment I be free the scene akọ baby akofa awudie di aba no it means say eye boapayo sa abotiri because say eye automatic reaction there obo me na bufu nti na metime nsa bo obi but say me free baby a asem na si no na me ko baby ko fa dia metim dia di wawu e dia ba nesma bo metim pose me du da sa wo bedi bone yes aso kwabrane me na twa enkran tokwanti na da dia we dem so mo issue bi dada no we dia ano de se wo baba yuwa ne be ma efie kuro no mu yeti wodi nkomo obuafu ama nipa wuo mu ama seka twa obi emene ti adomonline.com some na wo hobi so eno no if you fact the Bokata entrance the new crusade guy the Bokata ebo amane say first scandal tears man pani mahama amamuom yasuko pie mo Ghana Maritime Authority $1 million akofa pani fo bi nsase $1 million 10 months pen kwabra ni didi yesi ehu wontem sisa mfie nan ne beduro no makunyen ti ye pa yesi MV sankofa vessel bi hu sensem ti ama $1 million bi akwa ba bia ini kwa se ekokodiem na what the minister for finance ato first ifoni aba no say ena no okika budget no wo se yisi fosi komonya ekona nim ye pa da Bokata wo bu nkunta ehun no kure ene ntroye wo Ghana fo nya new crusade ga da Bokata be kenkan ya mo beti ase the chronicle da Bokata enso enie ato you fail to account for 66 million Ghana cedis doled out to NDC. Afina makese na kase o se ato force ama NDC 66 million Ghana cedis. Na bepim no ntim mo hu konta scan dwumade no mo de kwakodi no. Onka ho asem fa nkire obia. Ni we de ato. And the chronicle the Bokata enso enom. The Ghanaian Times, we will ensure seamless recruitment process. Interior Minister assures. Or the Minister for Interior, Muhammad Mubarak Muntaka, efuna ba osebio perisuan de na nanra de kosi o ewa kasoja fo mu no on transfer bi NCA police for immigration affairs service for de mu yesi ba bi e be recruitment service bi ni kwase ni pa more than 1000 eko te so menya Venice na fia bebre two bank ranse menya Venice be samiensa tinipa dompem enko bongu say 20,000 egu ba ifa ko se da bi so be chechem ti baby abeko be are not more than 1,000 ti across poster no be kwa nipa not more than 1,000
work number kwa nipa not more than 1,000 Lagos Sports Stadium nipa not less more than 1,000 said be here kidi bia NC ewo hodom sanso and just the baka tell you about said 2026 budget full of cosmetic rhetorics donc comment so na so she ni budget from the buy him she Ghana for to madrimu bibia papa bia enim the Ghanaian Times the baka enom Daily Guide the baka and so enye NPP flag bearer primaries external branches fight proxy ban eti wona ewo NPP abeku monti oman no ena so mani ambrese performance kwama faso omode wona besi oman na mato abade ama omo no e faso mani enye okreti party performance na onsiesie ne yiem 2 jets 4 helicopters purchase cover up eti dom kwa so na ka say aban nam nanu kwanhie sie so ye kududu saa koto wiemhye de ama soja force abani pefe passe no abon timpo so beto saa wiemhye ne dada illegal mining hotspot raided drugs dynamite seized to send a fear cabo hama ne nano numbers of pedifo do ni akire atoeman temu baby agalam say forhye wakoto o mase afiri wonum Daily Guide eso na de we e baayem Daily Graphic use budget as transformative tool speaker charges parliament eti ma hye fam time so na ka say sematefo enyina eya Kumasi kesom ye fansa kra ne mu ye se da be Ghana fo abrabo betimi etu empon no Africa's music star storm Accra for GTCO music concert 8 yeze abibrem anu wona edimu ye pa wonwom tom no efie so ma bagana o ne concert ase e baso no enye concert ketu akra ti Daily Graphic so na bossa abaniem and also phone lines na me fa ya phone lines no ntum na ansa na ye de betum no ye bekoso a na ya kai ye ho se me se kwasi ayi abobo ya na pragia pragia yo ne fa ne me on ye fa nipa ne nipa de no mse na ye abobo ya na pragia e di no craft men so seriously pragia ya was sempenifo tenase sempenifo tenase mampani na aban de bia kan aban ya na ye Ghana fo nyina say mampani aban district chief executive awo ya aban ase ye janiem I don't know kwasi wo de wo nyina ye beka ya ye share afia se NDC ba mu ni ade e se de na mpanifo DC is ma ya pa wo mo ye adwuma dikadikadika omada say regional ministers na DCs DC okay say adwuma na nchichemu mampani regional ministers ni aba DC ni aba assembly for like assembly members omada because ade bi wo no ma district ho no enye mampani ne free abankese no mba beka DC assembly mo madwuma wo samo ye no ko hwe se de akwan mu ache so so afi ne ko na wie ye no ko hwe enne pragio se hwan no wa lodu niema enye niema kuma nso nkonwa akasie stuffing chairs ibi enam krum why ye beya na sa ade kumai abeye bibia bibi besi ansana yakasa ade na ye nenye ye twea ma bibi esi ansana yakasa ade no enye kumikrum ko ye yesre fragelo di from Mampoko Kumasi serious o enso me kai pa se eyi ora he report time yesete ma moto radio enye community na ye wo mu no ano se wo matra ankosi aga price no nam ho ne light kura nya adwuma light no ko ni bi penifo yesre mo ni die mu ko kene be ka cho se adwuma ni ho yesre enye se ye bo bi adwuma agu but I was say yetimi re be ka se adwuma ni ho I was say yetimi hwehwe won yi no mu ni o mu la mu enti sa de be sie no Mama me entwen ansa de bia me mpa ya ne se me enyuso bia as scapegoat o asem ni si ya ne ate ho committee afi na ne ye hyehyeye ba mi wa a start sesia no e wo se ye ne stop yo mo assembly yesra mo na a whole tema motorway obi afa Prague afa ni partner se ma load from Accra ekotema wa load yesra ni game yesra mo because adwumani ho bese baby e ka kwa ye so se adwumani ho de be kakra no ye beje krono batum the way e ka ne de aba ba she adwumani ho e be kakra ye beje krono bo ye ma atum so mo so adwumani ho to se e jam mo bo krono serious
Yes, someone need him. That kind of idea ne adwen po na adwuma no what ye ma anya ne ma ensefata. And idea no so kwesi wo start na kakra. Ketenkete because so obiada one day o madwuma o so mtimi tu wana mo no wate ada onye ba ya nya ne sa ye mtimi obeba baako ene ne etai kra ye fi ahwe kanda ufri eye paloma eho no ba no unsadi fa so ya no ni ekire omfro nima PlayStation no hwe unsadi fa so nkrofo a agi one market so omoti almost omo ye dey yo eho tan serious a serious road like kanda and you face Ring Road Central. Ring Road Central. Pana, Ishenima ya show on. Ebe no member. O food research. Dream. Cause one of the assumptions son. Atiada. Wako kan amanyo 70. Ena adwuma ni wo, ena ye gya ama ye mabunu ne ye niema ensem fata. I was say you hu nipa na ye men konkotro ehwe ama ni si nwansa na wakwa stop and produce permit. Look at the rate and the chacha to I was say come you way by way ko. Yi car sa packet funny dwafo egbu fanye kuma. Bo hu musu na kwakọ mu bibigu. Ade e be ye wo be no hu asase so. Penifo ye sere mo di. Oh, think of adwumanu. Adwumanu de obi e ano. Adwumanu. And mo ba be gu kwan ho. Today be unnecessary traffic. Yana nkwa na 70 adwumanu. Traffic. Today be asa na bro so dodo. Too much. Too much. Na to asi nyina ahyehyɛ. Anya careful. Kwabra na tike mu and what yogurt one ma wie no. Na wato ekwa ho. Mi wa uja atuke no mate ni bepra e de akogu ba bi ye. O tentasuo nso fa mpoma mu. Oh, tell my. Yesra mo. Mensi akra chempanifo mo sorry. Assembly members mo sorry. Na nuti ene eto aba no ma mo. Ba fia ne nuti na ba yi mo. Ye Ghana fo ye ho ye se. Ye na ye di bone se oman atu nguragu basa no. Nyame ye adom ne nya obi ma so kwa. Na ho ne akwa se ye so nyasani ebi ma da. Obeye ne pepepe. Na bebi se e na be hwa brochire oso ti oman mu no. Ade ginja na wo ye. Asemu. Sese mi. Onum nsuo ejai boto ne to kwa ho. Ba ko dura brochire so nyansani ebi ma oman mu da. Ode to he. Ofa. E na me hwa brochire na mo oso ti asa ho fi tantantan. Kushiafo. Yeah. Asin kushia. Nana unkwaso. Last week or two, nso hini ba ku bi so unity say, ode nana be challenge. Ene ne nko. Nya ne bone so, onu so wa hwe se de kushia nana yama ne krom ho. Na se ye ko chia aye. Ye fa hoi. Wo hwe kwan no kura ye ko ho no a. Emura na ho rubber unhunu. Ye betumi aye. Bibia ye possible ye betumi aye. Obi yenye manesesa pra ho no nyina next time or the 21 on fan to hompo 0302211701702703 703 0302211701702703 ye try mo course no na mama nchia me first lady ai o mai obatampa ba ko da no Her Excellency Lodina Dramani Mahama no pembo mu nchia obapa nkwaso erade entene mu nchio na erade nya okese amen pa fi se se mampani adwuma wo ye nyina be ye yia na no gina oba papa bi ota na chi ti ese erade ne bambo no koso anya kese e wo muso na mwadwene mu susuye enye de beboa na yenso yetememu no yenya so mfaso nti Her Excellency Lodina so mpahima nkwaso anope ubefia na mjina ha na echia nyaminsha papa ye koyeji eho na nana efre yen efri na anope ye mwache nana mza omfre ayisho hello nana mejo so mi nebra hey nana nti ohu o TV no so ada o ma yenkasa o phone no so ye mwache mejo so dodo mi nebra yenti wo papa Panya mjiri se mo hoye. Ya mi hoye pa. Jo. Na de mebra ne hoya tododo. Medas. Ya mi shira so wai. Amen. Na mi na kwanya na machia yewura baomia. Incoming president oba. Mpesre MP4 say kwoto aba no a entoma no no mi department no bitwa gitumi na maye. Na yenche emu mpenyin so. Na se no bompa ma mpenyin sans bompa ma na se. 4 years obedi otoni mayi na wanje dimpa.
na wɔn gye kyirifo so enum nyam na de meka no sɛ gye sɛ galamsey issue no de bia meka ho asɛm a na akwaye sɛ bia metwa manfo ano na esi bɔne ne nyesa na meka sɛ aban hyɛ bɔ sɛ ba tu galamsey ase nti aban wɔ sɛ wɔn tu wo betia tu ase na aban sɛ na ndɛ utwa ho sa te bɛsɛ wɔn pie ma ama sɛ wɔnyɛ adwuma pa na wɔn tu galamsey ase wɔnyame ka ma ho wɔ ya da sɛ 2 pm nsuni bɛmɛ na yɛmo akyɛn. Hello, 2 p.m. Awasi. Yeah. Basho, good morning. Morning, 2 p.m. Na oni mi aba efi am ho ye de. Akwasi 2 p.m. masomo asante mampo ne ne. Eye me ya pa se afia yobo se dame no. Oni moto ebusan se dame o se o me de menya de na mente se papa bia na na akwasi anu no to dame wa asante mampo no de ekọ wi ni gram no. Mampo o beto o de ye nka mampo wa. Na mampo. Anu fa de ba menchia chief of staff Honorable Julius Debra. He said the dimra no so. Na masre Mr. Chum said the bia me bompa ya mama se maketu ya no wontum. Amen. Akwasi hwe mesre yi. Omai be ye a we be say efrimene wa. Ene me koye sanitation ho asem kakra. Hwe omo teka mu obitimi di divie na wato ball ato abonten. Eno obi ye bi ma me kokan no. Akwasi se de nipa kro si twa me busa ne se enti wo dem na odidi wie ya anka bola no wo beto agu wo dem ho ana wo teka mu na wo to kwadu ho no nyina tugu abonten wo ediketi wo ma akwasi no mo wa bedidi wata ye besere efi ya dia emmoa wo didi wie a wo teka ni ma fato ka ni o do station on be pra aboa no e de buda bi ya last call was me do for no pay ye mo achi. Hello, good morning. Yeah, just so Papa, yenti o wokonongo. Nyame adom nti me ho ye hyewu na me ka say. Okay. Anopay me den chia kese Emma Asante Regional Communication Officer. Doc Abbas Nurdini, me chia na me chia Asante Central President Dr. Ebenezer Edu LCE there. O boy juma me se mo bra Asante Central Konongo. Na mo be juma a obo. Na mo ko bon doro ma MCs na o ma ka no. Obia embo ejuma sa. Won se Ghana han mo aya na ye nyanum bebre o mo mpa no kre. Na wo ko fere o be ka kire se ba o mi abedi president bi o ma na se o mpa Ghana yie no no. O ye nya bi frɛ o se ba o mi abedi president. Wa kire na adwen wo so wa kire wa adwen no ano no ye pa cha yan fancy ya da se papa emre no so. Enti ya de besi ha o ba ya ka o de ono so aka ne de no ano no wate ase anya afa na wo besi obi de achi ya ba kire bibie mu aha nti ya da se so aye ne sade ama akwasi ye kwa health tips no eno so hu hia pa reproductive yan ko ye reproductive health ho ensam infections so nom ni ade ye hwemra 5 minutes ye nchekura ye basisia Yamokwa Badom TV Badwam health tips so na wotwe foforo mu ne na wotwe we mu nyina ye beka sa afa reproductive tract infection komo we komo bia infections de so ya akura so ye penitumi ha dwene ne ba so no wanhwe anka ho asem a wodache e be ha dwen endpoint homeopathic clinic adaromenti enye nimdefo no wo mu di nkomo e wo yapomuden mu ensem na watchi adwada yi di kosi fia da 5 minutes ni edisa nkomo yi Mr. Oyenko endpoint ho yenko yes scanning no mema ni titio prostate scanning ye free na awudie mo so ma yenko check infections hawa yen Fredog wo 0244867068 enne no Dr. Kelvin Kwaten e wo ha woni eba be di reproductive tract infection e ho komo na watchi mu nyina 5 minutes tinadwoyi yenti sankobe dog yemo akwaba Estafia mejo so that's papa na watchi mo so ni e kasafa reproductive tract infection ada wo medwo dai fa ye fam ye kan reproductive tract infection a no e dia yo mama na was sister fia na ye nchia ahwefo ye mo ache na the woman say reproductive tract infections infections moa wa ye ntimi fa ye ne hu na sa moa wa no mo ha nipa your reproductive system say your can reproductive system na organs and I say nipadua na kwa na eboa oba ne bema say o betimi anyinsen and so oba no bema ne betimi ahye oba anyinsen na oba no wetimi awo afa no afa ne ba
na ɛmmoa bebree timi sɛe saa organs yi na ebedrum rebi no na afei nyinsɛn de nyinsɛn na ɔbaa no ntimi mfa bi na afei bɛrima koraa bɛdane krawa a wɔntimi nhyɛ ɔbaa nyinsɛn ne nyinaa no na ɛyɛ saa mmoa wɔ yi ɛna de ba na yɛba mmarima mu a yɛ reproductive organs no ɛno ne sɛbi yɛ bɛrima no deɛ sɛbi yɛde hyɛ ɔbaa ho no ɛno firi hɔ a yɛntɔhwɛ no yɛhwewa no ɛno nso ɛyɛ another reproductive organ ana afei yɛ prostate no ɛka ho saa organs yi nyinaa no ɛmmoa yi timi ɛdo koro no ɛsɛe saa organs yi na afei no akɔkɔfa ɔhaw bebree ɛde aba bɛrima so na wowɔ emu ɛma nso ɛdeɛ no ɛyɛ sɛbi ɔmase yɛyɛ frɛ no sɛ vagina no ɛmmoa no timi sɛe hɔ ɔmo timi sɛe deɛ frɛ no sɛ cervix awodeɛ no ano no na afei ɔma sɛe awodeɛ no ankasa mu ɛyɛ uterus anaa womb no ɔmo timi emuvi ɛkɔ fallopian tubes no tube no sister fi are very very important because ɛno mu na kosua no ɛne sperm no ɛbɛhyia na ɛde nyinsɛn naba it is a tube no sɛe a that means nyinsɛn no ntimi mma koraa ɔmo sɛe tubes ni mu wie a ɔmo kɔ adeɛ na nkosua no ɛwɔ mu no yɛfrɛ no sɛ ovaries ovary no nso no ɛho hia ɛma mmaa no sɛ bosomi biara no ovary no release egg ɛto kosua sɛ na ɛbɛyɛ a bɛrima no ho nsuo no bɛtumi abɛhyia na ɛno de nyinsɛn naba sɛ mmoa no sɛe saa ovaries na afei kosuatoɔ no koraa no na akɔda ne problem nti no infections yi a yɛdi ho nkɔmmɔ yi ɛho hia no sɛ woanhwɛ na sɛ woantriti anaasɛ sɛ wonim koraa sɛ wowɔ bi na woanhwɛ ho asɛm woanka ɛbɛduru berɛ bi no na ɛkɔsɛe saa wo reproductive organs no na afei yɛkɔfa awoɔ ne other complications a yɛbɛhwɛ ho asɛm wokan koraa ma nyɛ bi a infection bi koraa wofaa ne ne wo dabi sɛ bi a ɛwɔ wo hwɛ bi koraa no woantriti a yes neɛ ɛma no yɛ ahomete no sɛ sister fia saa infections wei mu no ɔmotumi hyɛ wo ho kyɛ because yɛho bi a na man bi a ɔba a yɛaso ɛyɛ 70-year-old na wɔsɛ wonya infection no wɔ 20 years so imagine the number of years the 50-year interval ɛmmoa no ahyɛ no ho a na ɔmadi ne nyaa de abɛduru saa time no a ɔde ba yɛaso ɛyɛ no but deɛ wɔ mu no sɛ ɛyɛ treatable nti no sɛ nnɛ yɛka ho asɛm a na wowɔ fie a na ɛwɔ sɛ woma waso ba ha na afei wotie ne yie m sɛ ɛfiri nnɛ kɔpem fiada no yɛbɛhu sɛneɛ yɛbɛsi fa ɛde akɔ mepatɛ yɛ number no ɛyɛ 0244 86 70 68 0244 86 70 68 na sister fi am say yare a ye ka ho asem yin so endpoint homeopathic clinic ye ho adwuma pa nti ye free scanning ye a ye oba se na ye tie bia no reproductive tract infections no so ye behwe e de aka ho wo ye oba na wo ba you just scan no for free lab no na watu ya 300 cedis e mema so you just scan for free na lab no so akwa ye 300 cedis ti nambo a ochine beto aso Dr. Kelvin Kwate na yete ne nka no chance abri ya 5 minutes kan ye ho na yento a reproductive tract infection no eso yedase Adom TV Badwam na uguso hwe ne mrani adaje a odema yenti yeda se papa health tips na fe ne ahyase wadaroma ochena sabre no aka ye ho simanum na yedi enkomo afa reproductive tract infection ho tie ne ye pa na infections ne ha dwen enne ye fe ne say prematurity awareness month and a day na wo hwe sa preterm nkra na ye wo mu na infections nso ka ho de bia infection e wo ma me no so nti ya nhunu anso ano kwanti etumi ma nkra no ye wo mo abra wo mo mrenso ye nti ni nyina ka ho ne niam ahodo bebre a eno so timi elidi to preterm no nti ye besre ye ho pa sankomo yi na wo twi mu no nyambre ma ho 5 minutes ye nche na otumi akọ onyuma so endpoint homeopathic clinic one mother woman ti ene edi sam community de ye ka ho asemi ne yare bia ha wadwen a wo frɛ no a obeje so 0244 867068 0244 867068 say stroke nso a ho de oya admission stroke no nko a fa ne bra ho omo abeje na to wa hwe no a wa behu difference wo okoye ene oba no behu difference ene endpoint enkasa ye do wase pa ma men koso na men kai wo se nei so
wo pay electronics papa phones papa ne ho akadia Franco Trading Enterprise phones papa on fie ene ho phone be na wo pese Nokia Samsung iPhone smart TVs wo 32 to 55 inches wo ti dia wo pay wo botom be so bia no Franco wo bi wo tabletop fridges nso wo ho ene wo Franco air condition ni bi me ba kodwo enu no ebone demo wo chele papa pantime so kokope Franco air condition ni bi na whether mo air drowns say ana heat wo mpa unya bi a wo da utime da fili ankasa ti kokope bi sanso na CCTV cameras no so dodo no asum Franco Trading Enterprise nya bi bo office ho fa bi ebo school mu ho fa bi bo asoro ho ene wadwumam BBS a won awakɔhwɛ camera no so wobɛhunu akyinye bi animu timisro obi anya CCTV cameras no ebi ni nyina Franco Trading Enterprise won mo ewo bi enko internet no so nkɔpeke number bia wadaro matie number ya mede tudwan na bibia a wo pɛtie free Franco Trading Enterprise ho no wafrɛ sa number no 0246 422338 0246 422338 ana 0555 939311 0555939311 now on the Franco Trading Enterprise and Kasa Franco Trading Enterprise still phone papa fee anyhow Edward Fefe Radio CC amayeni and 17th November the radio say and we are sorry and so for Penny Reverend Benjamin Titi now what last week and this week was a Thanksgiving ye nasi BBM sadie no ya yo dase ye nya yo dase the one wo dey radio say appreciate no ye wani nampo no aye e de amount ti se next 17th November ye nyina ye te ase kwa hoden wo ho na ye client aba hoden mu e ba be kan edwaton de a kire ya e aseda na de be made obo ye dana si o just aseda ne keke eno nko apevi we maniema bebre ti ya kai ne dase the radio say the oche wade na anu so dana se enu ade chinsa dana se eno so nipa nani so hu se ade ese akitwe ya me nipa nani aso sada the next minute we the boom e the amount appreciation the radio say na that the obo a wo che wade 20 Ghana kwa no de ma wa dana se na nka osika ho omo 20 nti wamu na hwe unim de eba the radio say but of one pay yam wache da bibia aboko de oba de ndem kwa che e da na se papa panso etimi complain da bi ade achi de obedi de enye problem wo se me a okay ma se bia metaka be se mo wase da eno se nchen wa bisade sa nti Yankopon wo da na se no no pe wo so ntimi nda ne ho ase ontimi yi ne ho aye nti wo nipa wo adwuma no no to wo ye no na wo hu se wo appreciate na se mo aba sa pepepe mo ye hwe prekese no ai nura hodo ya semens vital herbal mission ne siwe e na Pimsan company Pimsan e dine de obo adako ye be gimu nchire mu pa Pimsan company limited ada o maye hwe nura wo adwama so yo Steph ya beda asibium na ahwefo so ya mo bibia kwa ba de aba Pimsan Company Limited so Dr. James Amwa okay and doctors ahodo apamfo ene ne adwuma nyina Yankopon nsira obia na ahwefo so nyame nsira mo amen because enye mo anka program enye program anti nyame nsira mo pa ba bia wo hwe efiri bia na nromienu a ye kanfo de ama wo ne Monday say do dey start week no ama week no ne masisi so ye ama wo no mpem ene ntini no Drona and Siemens Vital Herbal Mixture and then the capsules. Now for pre-care natural powder. Drona ufa baby abeti again no. That is if you again can cast 7 years giant. Okay. Into a throw a drone ni soup and then a buy. There's any pan on a ma again no. Aye. Or more you sure no other again. So. Aye. Because say o to a giant unim say a giant you will target e bia because me person me to call her e hop pepe sa na duro na adwuma te entini no mu ni nnompe no mu no say we obi a wa poso taye o ya pa na o de nura stress so still enko physiotherapy bia wa ye na so still ho ntowa but edupa na ne agan no Siemens Vital Herbal Mixture and then the capsules na for the pre-care natural powder no e de aka ho the ntia me say also autono and say unse your neurotransmitters are chemicals sa neurotransmitters no ye obi wa serotonin no anxiety no obi wa untimi na ene ade
saa nneɛma no nyinaa no yɛnya firi nnuanem ne nnurom nhaban ne nnubran ne ade afei yɛwɔ glutamate nso wɔ hɔnom ne nyinaa no sɛ wobɛnya saa nneɛma a mekan obi wɔ a ɔsɛ na me sorry me feel fine koraa sɛ me mood asesa sɛ wobɛtumi body na bɛtumi ama saa mood no asa enhance a ɛwɔ aduane bi a wobɛdi ɛna ɛde bɛma wo saa nneɛma no nyinaa na ayɛ mma ɛwɔ aduro mu na baako a ɛno ɛwɔ aduro mu a ɛboa paa no ɛyɛ endorphin na endorphin no na adwuma paa ɛyɛ no sɛ pains baby a pains wo bia so no maduro we ya na fe nyankopon na aye e wo se eduro no neurotransmitter na ko kanyan na adrenaline release sa endorphin ne ba ti se release endorphin na endorphin no abe calm nerves no baby a ya wo no wo bia na calm ne down enti baby a yo ya se me kan wa poso na yo ya da bia obi o de ne se kan sisi kura o se we no o tem obi tamade wo fom na ne ase ni sisi ni ya ne ya tentententen hu de onya ne ho me pa cho saafo no pa cho ko tagan no wo kwa so yo ba so ye be ma de to mixture no na to capsules ensuo ne to pa ye ni nyina no ato preke natural powder na ka ho se edompemu a edukro na be ye ho adwuma se ye ntinimo ye nerves na eno so be ye ho adwuma because baako a ye ka chemicals ahodo no baako pa so a eno so bua power nerves no no e nitric oxide bua na wo nerves na se wuntini ne mu asisi eno ntina wo do nsa kan wo sisi a wo nso sisi yo ya na so watibremu na ye ya pa bua me kan ne de na ye herniated disc because herniated disc a sa vertebra no ye spinal cord no nompa wo do na wo no ye wo nerves bi dem ntini bi dem na se ebi a wo de no nompe no mfimfin no disc gel bi wo honom sa gel no epie aba na so buru because a rupture ahono se basa pe na de o hye ana se yaw aba to entini no so na emia entini ntu bo nse dompe ni emia entini no wo beti yaw no wachi na transcend aba usisi no sa pepe lower back no sa na te afi free hono ma wan pe du papa bi anom se agan ene preke ya na afi call to ase tu bo nso bi complain se wanya sciatica ne to ase free na chi ho na sha ase free bo nse ba na afi abesi ni sisi na afi esi ne to ase kona na akosi ni na ase to bon so mitia form so a mitia ebo so a ase mitia form so fe o ha na ne na etitriti na ne sa etitriti moja ntimi ni afusa ne ko because entini mu asi nti se entini mu betimi ada ho a wo hia nitric oxide sa nitric oxide na aye ma wa gan no mu sa aye ma e wo preke natural powder no da no na me ka preke ne se ye kan ye se preke se powder ne so nya preke se nko a okay ye wo solanum tovum ewum ye kwansusa ebi wom aye ma afi so ye wo venonia amadalina eno so ye frɛ na wonwono da eno so aye ma wom enti onu madro we no se ebi a enya nwono enya nwono kra se niema bebre so franti ama kame sa niema ni nyina sa nwono ne na nyina aba fom onu madro no se bi a ta complain wo yem so yem yo ya afi wo ha na afia be gina obo ne ade a pacho onum ni mi ni nyina sa niema ni nyina be firi ho akwa ama na bibia kama de ma ni nyina say numbers no hu hia papa because numbers no ene be kire o frɛ ya ni a kire say o condition we de enum ni say eno ano no enye pharmacist no ye o general dosage wo ho nenso o condition no ye ni enim say de wo say onum na betimi aboa wo nti o frɛ ya ni a kire ni nyina na bibia kama ma wo ti wati bremo ni bibia o sisi na ye o ya denden untimi fa anya wo ho hwe no pato ni nyina be firi akwa ma wo afi so me kan entini mu asem no maka sciatica ho asem na wo be ma no so wo ye be ma me pato me busa wo fie ho wo be ma no pato dompe bi wo ma na da bi me dem so ma je so se da bi entini nko a se entini no ho ode nkofom a na wo be ma no so wada wo de ne yehwe a enye yie eno ne ya ka kire wo se wo de koto agan to nsuo no to paye no wo to wi a na to preke natural powder na ka ho na afi wa frɛ wo frɛ ya ye wo boys course bia ya ebie ma mema no itimi bo mo papa ti se wan frɛ na wa wonom no se de opa unhunu aduro no se de obi a wo expectation tie no na mo frɛ ne e kyerɛw yeni sei afi nnuane bi wonom se kyerɛ me bi kyerɛ nnuane kwan a befa so abedidi nyina nti ye be kyerɛw ni nyina aka ho afi wo adwuma sem pimsan company no ye kyerɛ ye job training nti ye kyerɛ nnwuma kwan be na befa so abepagya niema wo fom
ni nyina e be kyerɛ ni nyina nti sɛ wo tɔ aduro na wo frɛ a ni a kyerɛkyerɛ sa na ma we nyina afa ya ho siesie so e obi kura nim sɛ belt kura di mie ye mu pa no etimi si nerves no restricted moja sɛ de moja be di efusane poor e ma unya poor circulation moja nso anko ho pɛ won sa ne be yo titiriti ɛno nti ne se frɛ ne nkyerɛ na bibia ye obia sɛ obɛ ma na atɔ ni nyina en sorry afa de ne de sorry na premature ejaculation ascertain ne de ɔde kɔbɔ ani a yɛse 2 minutes man me pacho no de nsɛm fatal sɛ wo yɛhwɛ wo stage yi pa na sɛ ɔde kɔbɔ ani a sumbo a wo bɛgye no afɛn so wo tie me wo yɛ ɔba na sɛ wo hwɛ me wo yɛ ɔba yɛse wo akɔ hospital yɛse o hormones no ne nyinaa wɔ fam wo hormonal imbalances pacho edro we mienu no sɛ agan no ne preka ni nyinaa no sɛ wo de ne estrogen ana sɛ prolactin ana sɛ progesterone ni nyina yɛse akɔfom me pacho kɔtɔ agan no follicle stimulating hormone ɛno na affect wo mfitikɔ no enti wo mfitikɔ na da bia wo se yaw dysmenorrhea ɛwɔ hɔ wo konfitira na wo tiam ni nyina no me pacho duro na wotɔ wo tɔ ni mienu no afrɛ ne akyerɛ kwan abefa so abɛnom no afɛ de ne de absence of menstruation I can say amenorrhea bosume miensa ne wo konfitire da ɛno yɛ secondary amenorrhea no obi won so a efisi yɛ wo no wadi mfie du nsia kodi mfie duo no onko mfitire da ɛno so yɛ wo ɛno yɛ primary amenorrhea ɛkyerɛ sɛ bibi asikwan saa de na asikwan no yɛ bi ɛbɛ yɛ hormones no nomaduro no bibia bɛ kama de ama wo na mu ada hɔ afɛ so obi ane de menorrhagia obridi bro so obridi profusely me pacho kona kɔtɔ aduro ni bi na de frame menorrhagia fo no so mo amo bosume ba ko mutimi ko mfitire mpire no ni nyina motɔ aduro na wo frɛ ya na yɛbɛ kyerɛ kwan abefa so abɛno na bibia yɛ kama afei wo abegya o na ya moja ewom bright red ɛkyerɛ sɛ hemorrhoids koko me pacho safo ni nyina ntɔ aduro na mo mfrɛ yɛ numbers no 0244 718 557 0244 718 557 and I said 0241 604 702 0241 604 702 Stefia so tag na gan no ye umra ne ka se agan ye se eto sen obi anko pe bi nto no mfre ne ne oni nkomo ye nkyerɛ store so abenya bi om enkran ha ye repash ventures enkran ha okanshi drug lane obenya bi ato na bibia ye kama ma there se papa panti asem no se utie na udi so ebeboa wo wato aduro na wie wadaro ma frɛ number no na won kyerɛ wo ho akade ne sɛ de obesi ayusu no wa do pɛ no na anya sɛ de wo pɛ na mebɔ wo so bo wadaro ma yentie sɛ de omo ka no frɛ na fe ye ho nkyerɛ bia no odi ama sister Sandy bi oye guy ai onfa ho sepen to aso ma yesisi a na ye ba foforo bi nso ho ye kwaba nti asekwen no efutuo ba kwa me de beba ahwefo ne say never stop working because agro no enda form hu ye wo TV so fefefe no ye ejumaden ena ye de dia muhu no emamu so never stop working if you want to be a queen. Thank you. Baby girl, also future Bernard be mobile person so yet say as a queen. Kakra men so me ka ho ne say e bia akonya be ba say ye di surgery just chance on it. You don't know who is watching you. Just know your real self, know your capabilities and know what you are able to do. The good Lord will take you high. Certainly God will take you high. Baby girl, winner, a future baby. Person be your queen. It was so unya confidence because Sandra you be you say no na crowd no was crazy but ni nation yes me kasa ye bibia nene ma be do as a winner. It's not easy but you must have confidence. Thank you. And also once as a queen no aside being eloquent being creative and all that I was a unya talent and now ebi mo ye o mo ne me oh ye den Pacho me born chene me tu ndom na me sign kan yarensem. Piao na oh yeah then. Me a news broadcaster. We reading news. Yeah, Pacho. Anna also me acting on drug abuse. Na me ma small talk on it. Say munim. Yan sure mo bibi. Once instrument is here. Obi engine ba ko ho. Ahon sepe dia wa wasem nko obi engine ba ko ho. Obi engine ba ko ho. Ahon sepe dia ye nie. Make sure say omo ye queens, but they can do all things through Christ who strengthens them. And where
Miss where Bakunja Wagana home. Obey, obey what Hunimbo. Hey, I can say. Hey, you know, you got to show you, say, as queens, you know, baby, if I get time, you know, as queens, you know. I was out with me, baby, and that is what mystery for him is all about. Yami, I don't mind next year, no. Yeah, call it some more files in Betuan. Would you make kind of because he can't mesh ye near my dear can't want more, the exposure, be honest, no pay. Who more Adom TV, Badwam who said Pejuma DSC. Queens, you ready? You ready to? I don't know. Trouble. Join brigade and I send I brigade officer mudi na me brigade and no on some kind why ma wait do re mi fa so lati do me so me oh ya dum na ade ya dum no and on behalf of the production crew Yabaka said thank you all stations get her ya dum no yeah Zach yeah fancy I had the best queens more man me mbao me need the sister Sandy be a guy Zach I am a cinematographer Nelly comes in social media Mr. Lotte I draw Benny it's queens yeah bow I ben saying yeah signing out I'm the guy queen same time we shall meet bye for now me queens I'm okay and I'm Yada say ya mwakwa bebiem na ya Adom TV Badwam na Ocean sister Sandy B oye guy yada na say papa say Jwada inso ode ensem we abreye sa hosepe yada wa say papa de edu so no Jwada de so wutieti apomuden komo no a eboa pa ti yansha no so maka kiro say ene ye prematurity awareness day the whole month enti preterm emofra na won mumre nso 32 weeks and 40 weeks ya wo mo no onye nipa te say ya nti ya ma me anwene se bi oba na aye bibi ya bo bi dua bi ana de ati say de bi afutu adokotafo na esefo de ma ye ene se obi okro be ko ne antenatal ni nyina nso e bi ana time no anso sa no wawo akra no obi nso so a onkokra tini nyina no mumienhye no so apemfo yen afi ne ye process se ye Badwam no ade nyina yentie ne ye sebe ya obi a betumi anyi sen awo afa no ho afa ne ba ti hye no so ene ye sa ukọ UGMC a wiki mu nyina mu ye bibi to celebrate the day ti ya fa ho working ekọ he apomuden mu ensem C4C home C4C liver specialist and so ena abai on the liver no anti ye ba be hwe enne liver no dwumadie ya edie ewo dipadua no emu the role of liver in regulating chronic diseases ti liver no de hu hia pa nje se ye hwe liver no eyi ebo ho ban eyi enu ti na C4C akofa livoton edi abai ti na ye se omo wo hu mu ano no ti san komo enyi free ha ti ni ye beboy pa me Dr. George Esiama Junior ewo ha no pay dog ye mo akwa be bibi aboko de ahunfa de enye bad e de oba de hot ankasa tietia wa no mo tagra dog so tietia ma da wo mu na de ne wo di bani kan oya de oda oba ne nso nkomo no hu hia pa ya ka chronic disease e bi ne de he yo se pia me da wase na ye chia ahwefo so chronic diseases the akwakoye these days rise bebre in Ghana and in Africa as a whole na ye ka chronic disease osia pathology kakra amayeti asese ye were two major kinds of diseases ye were chronic diseases and I said non communicable diseases and I were communicable diseases into communicable diseases stress yare a yetimi the sign into infectious disease
say bia obo wa sisia obi oben wo so bo wa mo hu say nche no so obo wa ne bi these are infectious diseases and non-communicable no and your friend chronic diseases no nti yare ayentimi fansan but yare lifestyle eduane bi ayedi insan bi ayenom cigarette bi ayenom lack of exercise bi eba mu and ekotwetwe sa yare no eba empokra no genetic makeup send our genes necessity no o mama o papa na say busia tenten bi grandparents no e condition bi a etimi eba also nti these are the chronic conditions here ka chronic disease na ebini say diabetes diabetes ebehwa yanka say lifestyle na kotwetweba induane ayedi ene nioma ekoye ni peduane mu yesu ehu say diabetes just say sichire na dose woni peduane mu ti say we sichire dose wa de how be between ni peduane so or how ne say unti start say nya problem we need crano starting a problem with vision no ebeye blood sebi we ye be ma wa hoodin kra wo mpem no etimi eyera oba crano watenka so wo mpem no eyera diabetes etimi ese wo kidneys etimi ese liver no because liver no hwe na wo hu say sichire ne dose wo so oje sichire no enso ebe dose pe obo hu say turn into fat na wunya fatty liver diseases ti diabetes here one hypertension. See another major type of chronic diseases. In fact, according to World Health Organization, the chronic disease are a decline pan a kunipano, a cardiovascular disease. Not just a dear eka akumano. Tia yefa pressure and grow. Your chances was ropa. Yes, so a beer. Your problem with your mojano ayatic, ye di home common thrombosis, no any stasis, no, and also so it made the problem. But and I yes why you high blood cholesterol, we see hyperlipidemia, so the problem. But you see when we say cholesterol your bad, sir, then so a beche when you pedianimo and a cough how at the brain, arthritis, and also see another form of chronic disease, HSA, inflammation in the joint. If you are a lupus. Nature say no autoimmune condition or immune system no attack body no na akwakofa or how e dey body no na say rheumatoid arthritis and also another major type of chronic disease. Cancer these days cancer rise because of aduane ayedi any lifestyle be brave nti ama cancer so cause and also so another chronic disease. Asthma another chronic disease and I say COPD chronic obstructive pulmonary diseases. Just bronchitis, onya problems with your breath. Na just who say abribia no obowa na we a lot of phlegms because the body no notice say if you be abem if you ba body no so I was so obomodin no yi free ni pedua no in the sense of that no o produce that special mucus no na chichi fi no na ma abowa na free abontin aba yes so I treat infection for so many years a bit is a systemic infection actually we need pedian a bit me gonorrhea, syphilis, chlamydia, genital ward, stomatitis, infection by your pneumonia. A check now when you're here. It's me systemic and as a chronic. Not just a funny pedian no more and also so Eddie or how can about 20 pedian. The chronic diseases there. These are some of them. Any or how it's me edeba ni pedian. No, yeah, by your question also say role bay na liver no a bit me a play na ahmodin aba. Then also a liver no. So but also be na dwuma ye. Yes, if you say ye liver ne there o kon na uja liver na wa ha ho. De bia e ka say your kidneys me no. Enti say nyame fa sa ma ba ko ahoden kofom aba ko no be sustain ye. Empo uni e bi pe wasem bro so na say obetimi a or the kidney be ma na both of you will survive. So brebo ne ye ba akopɛ. Sir. Me nim obi a wire ready say obeyi ne brebo de ama. Eno nti ye mbo brebo no ho ban. Ye duane a ye di. Eni o ma ekon ye ni pedua no brebo no play the friend no xenophobic metabolism. Na che say bibia ye fi. A eba ni pedua no say ye spray your environment. Na chemicals ne koye mu say car ekɔ ne smoke say free mu ba ni nyina koye mu a brebo na wo so yi free. Enti say eba ne say infection a brebo no wo ho esan say obeyi saa ne ma nyina efri ne pedua no e bi kura na ye mmoa te say microbes a yem fine hu bacteria virus chlamydia de ka hu nyina no a etna ne pedua no brebo no hwehwe omo a na we yi o mefrem enti e fight
infections when it comes to systemic a boa manifest empo say hypertension I just say mojamro so abrebo no wo role play you will be a friend no renin aldosterone angiotensin system na ye ka say brebo no produce angiotensin no je no so ye precursor a special chemical bi a eboa ma abra ye pressure a drop bebre no na mano aba form say if you dey bia ye can hypertension but ye can hypotension and also see another major thing na ebetimi amo akọ Kumasi a ti brebo no regulating sa so that insuo be balance woni pedua no mu akoma no bebo ye nchine kakra beba ni pedua no mu say cholesterol so na e build woni pedua no bebre a brebo no wa ahoden a ono na o synthesize o produce cholesterol no owi a na wa package omo into that lipoprotein no owi a na wa say ye free ni pedua no ti cholesterol no bo a e feed adwen no na e bo a ma krobia na bibia aba o blood vessels ni mu aba o cells ni mu ahele no eni kwan say che na olive abomodin eye from say ye diabetes so esu ehun say olive anu bebo modin na waje esi kire ni bi abra ye dose wo moja ni mu na wa store amaye abra ye hia say bia ye fasting ana ye ndi nduane ye sugar bebre no na ono asan the energy no amaye back empokra no doctor catcher say maye ndi glucose nduane ye sugar bebre because yesu ye nim say ehọ na ye nya energy ne free nti obi timi bisa say na mendi we ya me de nya ho ne pacho a healthy liver ebomodia use fat e wo ni pedua ne mu no e break ma energy owie kura proteins e wo ni pedua ne mu no osan so breaking it down e de my energy nti wo liver ne healthy na wo fight diabetes a pacho e ye ntem e ma empo wo no modro hypertension and diabetes and painkillers bebre uhia oliver no to play the effect of the metabolism function drug metabolism function one and say obe oxidize now wa hydrolyze a drone the air can so breaking it down into its finite form send your your body no betimi absorb ya wonema bebre bi wo hono a body no ntimi enje until liver no breaking it down na endro no mu ahode no akobe bi a wo say eko na ewia chemicals e won dro ni mu no ono asaso ye free ni pedua ni nti a healthy liver helps us in fighting diabetes e boy in fighting hypertension empo ya ye nya stroke na a CVA cerebrovascular accident adwene mu enya accident no say a prefrontal cortex na ho aka anase bronchus areas anase hippocampus na ma refiaba empo woka asema onkai ana conversation insisiswa a healthy liver a protect your brain no neurologically your body rule say e ma obrebo ahoden no emma form esan say ba form a e de how bebre beba ni pedua no so empo kra no wo yare bia no ohia abrebo nti na see for say livoton abama bia dominanti you were all over Ghana into some extent some part of we Cape Coast we Green Hill opposite Addison Square Garden Agona Odoben so branch kese pa e wo Kumasi ejoso kwamo Jache Junction Takrade opposite Fejai May Sport Accra Adenta SDA Junction pacho your promo for free delivery for Livoton eguso a running to friend number medi to jabe bia wo bia no ye de drone be bro free without delivery fee number no 050 00 40 331 050 00 40 331 and I say 050 00 40 328 050 00 40328 C4C Liver Specialist Hospital. Ya so brabo ya wonkwa na ya giendro ni di gia treatment plans ni di tina bribia ka se once treated forever treated anope ya da obi bia se. Yes, yeah, that's Dr. George Siama Junior no C4C Liver Specialist Hospital na yete wo enkano ene de Queen Bees Catering and Decoration Services. Ene simani mo hay ewien makodi no pech anope de breakfast no on de abreye apart from breakfast no program bia wo ye se wo hia aduane ana o me de kono enfama no ade se Queen Bees Catering and Decoration Services for on breakfast na no de lunch de no so gina so ene ye wunya sapa ne ka ho de ane na wie nti bibia wo ye bia no fa number 0244 362256 0244 362256 and 0208 971 019 0208 971
019 any Queen Bee's Catering and Decoration Services for any sawoso ya kahwe any enimnia ye council but for omo kwashiman one Macedonia Methodist and a share nimo Queen Bee's Catering and Decoration Services omunye aduane panama na fa somma ho program bia o my krado so mbesomo say office nso na bia obenya guest bi na office omo breakfast nso ombeye omunye lunch ma wanti see for see liver specialist as omo odamu de in free Queen Bee's for omo emo do besa twen me ni die mu a